RUNMAWI TV clear to te in Zava in Sebele vekule tuna hian Kabula Mizoram University Miss Varsity 2024 top 3 te an chhuah hei ani hian in hun chep takara hun te miron petheya inkom na hun chatak mai kan nei theidona tin games te po kanon khel hodona alim omdon mania chuwang chuanin clear to mi puite atira changa atop thlenga min lo clear to rin kanon sombok chewani Mizoram University Miss Varsity 2024 kan ti to kha nula mel chatak tak pathum te bula ka chhuah tichuan an mani sha chan te po hi chak oma chuwang chuanin introduction anon nei dia donani. Okay, hello everyone. I'm Evangel Dingan, your reigning Miss Varsity 2024. I'm currently pursuing master degree in chemistry in MZU, and I'm from Meghalaya. Kaming su FM mga Izwali aniya, tuna hiyan first runner-up Miss Varsity kanime ka bachelor's in architecture ka zirmek bo kani. Kaming su rin sang puya niya, arine mo rin rinte mintitlang puya, tuna hiyan Miss Varsity second runner-up kanime ka department su mathematics and computer science niya, tuna hiyan mission veng thanga kanome kani. Alo ungkop mai arin rinte zona kanan zon nga lo nga microphone keng tu niya Miss Varsity ya telkha ilo tumlok re renge mi lo chak ve chinem hei MZT wa ilu ma te po in ilo shato nga tro chuan ilo chak ve chim chinem tumlok lawa maset ka tumlok lo ka tira khanin ka chak na kanela maset sutira jan chak lo na kha kanei chuang lawa soi tong khanin bachelor's level po khanin Miss Contestant no khawm china khatanga te khanin min som janin inge ka nar bur china ni chuma se tun chuma he chan khatanga pelo na kha kanela hei ko na kha ka dong ve do chu bang cha o ka te ve do to ani tak chu tichuanin efi tro everything kan ko me nga san tan chuan chuanin efi nang ilo chak shin shimem tin tel kha itum burem nge khami arin yang khan han chang ve te le tu Miss Varsity tak hi katung ngai lo ma se ka te lai ang kha chan hei Miss Contest ang chi hi chu ka du ve chin hei a little girl's dream ang khan ve mai ka te lai khan hei fashion shot ve ha ka en ve chin na designing lampan ha ka chak ve chin na kha wang khan hei interest kha chu ka nei ve ma se chu tianga tumbur po ka nei chang lo ka varsity ka tel dan pe hi chu hei accident ang de khan in ka sha ani mo min han shil chang lo te ha kan audition ma cha khan kan department atel tur kha ro kholna awangin atel thelawa kha wang han kema kha emergency ang do khal miran tel tir do ta ta chan kema ha ka in ring lo box ya audition a phe ha chan ka ti chalo aka in ngai do to kha hei mak ka ti ni chu ka lo tling ve ringot kha chu ni do mai ani chuan Evangel why are you competing on Miss Varsity 2024? Well, honestly, I'm a person who really loves to be in a youth organization and be on club and association as well. So when I was in my bachelor's, I used to be part of them. And when I came here in MZU, I saw the platform that the student council has given us. So I was like, why should I not take this opportunity? So yeah, because of that, and I participated, and luckily, I'm blessed as well, to get to know so many, beautiful people out there. So yeah, it's very fortunate for me. And is there any reason why you choose MZU? Okay, so one of the reasons that I chose MZU was I wanted to explore. I wanted to be out of my comfort zone. So I've been doing my bachelor's in Shillong. So I wanted to go out of my state. So I got the opportunity to be here in MZU. So I took that as well. Efi zona kan hanzo le longa Miss Varsity 2024 itil khan round shang oma tro eng round khange idu ber nuamiti bera chuan eng wangin nge nuamiti kema takachan round pathum kha oma chuan round pani na kha as you like it khan ya ta khan kan du kan ha theya kan du danin kan perform theya ama kha chuan heels te kha kan buna he choreograph de khan ni chu kha
game hi ka zeilo ve tu ka khawahan ka nervous tu ka ni ma se as you like it kha chu ka du to han ka tla ve stage cha kha za thak the the e ma se o anwam ka ti le ba ka contestant pui ta kha an chetla te ka mu theya an interest du dan te an express du dan te kha tyang te kha a hmuhnawm ka tia a free ka ti boka khami program kha ati achoi anwam ka ti pha le tu ani tel chu ani chuanin I zona kan han zo le lok chenga Miss Varsity tel tur hian eng angmi nge ni hi poimu iti ber Miss Varsity tel tur hian kema a kalo chik ve deu chu ka tel nu kan inzir live kha I hey ka contestant puite ka mu na sat lai ber ni chu kha wang khan kalo ka first impression a chuan an mani hi an za ka tia an in ti fel boka an polite boka an nui za thak bok sia chuan chu hey I komte an nuam hey an mani hi an in zoi thiam ka ti mai anin vong bok anin vong I ma se I til dang da ya chuan keima atanga kalo en le si chu Miss Varsity tel tur hian til special over ni hi kan tum china ma se khatyang khangai lo kan ti turzok chu hey opportunities te kan lo lak thiam te kan lo dan san thiam te kha a chazoking ka sha ari ni kan zot lenga I hey kan lo shia I round question and answer round a han zo na chan chat de na mi tue ti tla trepa an ti ni ha zo da kha eng zo na nge ni a chuan eng tin nge I chan khai la sha the a zo na kha English around jong kha English veka kan ti wanghan a zo na kha English tak chanin ka chungte advice pe thei tai la ka parents te ka chungte kha eng advice nge ka pe kang ti kha anita ka chan dan taka kha chanin parents han ti tur hi chang ke ma hi chu I may thai enkol kani wang hian single mother enkol kani wang khan kanu ina min enkol dan vel kha ka soyamo khata kanu kha advice ka pek tur chu hey advice han ti khanin enge advice ai ma chanin enge min enkol dana khanin ati chalu tuktok ati a thei patopin min enkola ati chatok ti kha ka soya chuan kapa ve thunga kha chuanin ala kapa boral to ta ala damani chuanin a hrisel na te ngai poimo turte chuan mipa ani awanga mipa ina an struggle pui kha enge soingam lo lovin mipa ani na nga khanin a harsan na te kha soingam se ti ve kha ka soido ber ni university students tam takhani khami chan na wang khan kan mit tu tla che pa khan ti ari ni chu zo na lo chang thiam khop maya ti chuanin Miss Varsity 2024 second runner up in the tani ta chuanin university student tam tak ai kha chuanin mi khadin an endan chi kha dang to do na khata ha nang ma enge thil dang lam enge han an dang lam ta viau enge chu tiang chuan ka ti china ma se chu tiang chuan ka ti to a han ti te emotin zirna la ma te ponianga khami han soi sak lela zebla ba chang ka tel ma le tel nu kha ke ma chan dang lam na a umin ka in shavak lawa ka tel ma a ke ma tho kha kalanya ma se enge a chazonga chan tem chuan confidence chu ka nei pha vea chuanin ka tel nu a he chan thar chatak tak ka nei boka me sha tam tak ka nei bel boka ma se khati lam panga kha chuanin enge kema ka tel nu awang khan kema ka danglam phana ka shelawa chan ka zirlai po ka zir dan ngai booking ka zira za book lekha ka zira zinga te tang khan engma danglam na chu chang lama ani chuan ai fe pe lo kang I Miss Varsity 2024 ini inu khan ari nang bok khan enge nang ma danglam na te thlengim tin lo thleng ya lo ve thei boka tin zirna lama te ponianga hatiang kha min han soi sak lela danglam na kipo athleng big changlawa ma se thil zir chha kha ka nei ve nge kan tel lai khan assignment hi kan nga le to ka vir hi lai ni ma se hey kimani hi architecture kan ya kan buai kum tlan china ni khata khan ka zo kha ka ring cha lo china achang phe kha chan hey choreography kan zir don ti te kan varsity contest ni thleng khan assignment ha kan nga le to ka ni kha ka assignment ka studies lampang ha ka phat deu don te hang ka ngai deu china ma se khata ka zir chhale tak chu hey time management kan thiam hi chan hey
thil hi kan lo ti ve nok nok thei result te kha alo chaka chadeu khan kan pass le da thawa kha tiang te kha hei pathian ma somna ani na ra la ke mani in kan lo tum ve hi ngai ka ti hei thil balance thiam te hi alo jangkai tiang te ha injir na le ve khan ya a cha ka ti so eventually kan sot le nga Evan, now you are Miss Varsity 2024. After you win, is there anything change in your life or like in the studies like that in your life? Okay, yeah. So there are quite changes that I have seen in my life after I, chosen to be one. So it has really given me the platform to grow more and to give more confidence. It has lead me to engage with the youth more and even with the authorities as well. So I really love about that about myself, and I think through this I would really love to encourage all the other young people out there as well, that if you get such chances, do take it, and it will actually boost your confidence, and you will see life in a different perspective, that not giving up is the best thing, that you should have it in your life. If you have a chance, do you want to continue a modeling line in your career? Okay, so perhaps I would really love to, if I really get a chance to pursue forward to it. So yeah, hopefully. Also, I can episode lo kang anile Miss Varsity 2024 harin first runner up in dita result anon pong sa engtin ngayom amak ka ti ka oi thei lo lu tuk ka contestant pui te kha am ha sabera chon an thiam ka tia an ze box ya le zone te kha an chang thiam ka ti thei lu tuk ani kha game ma ber kher kha enga tingi ti te kha ka nei ve ni ati ra kha chon ka lom ral khan ma se ka hunan yang ka ti ka shit to big arin ni kan so de lo kang hey zo na chan thiam arini ts shat khai di tam university ya chon ani le andi ta de ila modeling line lama te hianin kal chau te itum reng em ka shela le hemi so ke ma hi model lo lu tu kai kanya so yang fi ang da thau khan university hen tum over lawa tel thau kanya ma se nya opportunity ron omani chuan khang kha chu pathian thu nya nga keima chanin wa tum na ka nei lawa ma se somna te kan dong ani chang kha chu pathian ku ta kan ngat te top ani chu zona dang le chuanin hey Miss Varsity tel tur hianin no pangjok te tin student thar te pon mo anuna tel chak don tu tukta ta chuanin enge tiang hian run tira u ti te po eng advice ang kha han pete che Onya tuna po verti 2025 filo omle dona ta po varsity contest alo omle dona kannau te ke mani aya chelo le ze tak tak te anron om dona hang te kha enge tel cha kan oni chan an chan te le an classmate te na an mu dan tur te kha kerlu tuk lo se an mani ni ang khan lo lang top se confida wa se chan mani ni na ngan lan chan enge an mani kha Miss Varsity ni thelo na tur an nei big chang ka shelo to ni da my advice spec thei so chuanin top 3 hi Miss Varsity lo om tur tin Miss Varsity an tel chung chang te tin Miss Varsity an mu da te po an soi dia tanga chuanin kan program hi hemi interview bi khi chu kan ti kan du to kanga games lama kan lu don dia. Okay, so my point of view for the Miss and Mr. Varsity contest is it has given me a lot of opportunities, like I said, and once again I would like to thank the student council of MZU for giving us this platform. And from my experience, when I participated there, when I was on stage, I totally forgot about all this stress, the academic stress, and it has given me the opportunity to be myself, and and to encourage others as well by showing how you can never give up on yourself. So, and not just that, you can it has also given the platform where we can actually contribute to the society as well. So yeah, once again I'm really thankful, I'm grateful to be part of it. So yeah, thank you.
Miss Varsity contest hian opportunities tam tak zirlai te ta na arun pho chhuak ni in ka hria internan kan student council te eventually ni run sui ang khan hetiang unorganized thiam te hi a tha ka tia tiang te hi nakina kan experience le zel tura thil kan leadership kan thiam na te nia chuan atel tak phe hi chu opportunities kan lak poimo zia hi kazir chhuak na sa tiang te hi a tha ka ti Miss Varsity contest hi apa sai tu te students council te chunga masabri lom thu ka suya anmani zara po nakina pathian zara kan damani chuan tu le fa te bula po hei inpi innu hi miss contest ka tel ve to ti theina chance kha ka nei pha ve shim shim kami wang han ka loma chan he contest zara hianin enge kema po tam tak ka zir chhuah pa a ka soi to ang khan chan thar thatak tak ka chara chuanin kan nau te kan junior te lola tel du te po hetang beauty pageant da tui shim shim an umani chan Miss Varsity contest hi hemi in zir chhona hian platform chalu tu kanya kan shat angin kan senior a po umali sai te po Miss Universe Mizoram kha hemi po hi Miss Varsity a lo tel to chin thona chuwang chuanin hemi platform hi contest chalu tu kanya chuwang chuanin aba sai tu te chunga lom thu ka sei le poke me Ole tuna chuanin games kan khel ho do na games chithum kan khel do na ta chon ama sabera chuanin hei thalak hi kan da a hei hi an ming an ring do na ni ti chuan ama sabera chuanin hei hi ne tunge ni le an cheng hal vek kha chua ol chuan ngoro ti hian ti chokang Superman Kelvin Superman Kelvin her what is enge kha ka nui ma na kha ne Mizo zai thiam she sounds wala CF CFL oh CF la Lalian Moya na lian moi patrol Jeff Bezos Avengel come on Leonardo Angelina Jolie Adele Keanu Reeves I will ask Avengel now Avengel Emma Yeah, what's it? next Regina Jolie Mean Girl. Mean Girls next Emma Stone Britney Spears so an tu na chuan individual in kan zo tang Eventually kan zo ma saberang I don't know her brain name. midang siya namam le Kulesa Barbie Margot She looks like Kris Jenner. Kris Jenner Pagele Rinzo nu chuan Pimali Haunar Jennifer Ortega. Jenna Ortega Jenna Blake Lively. Marilyn Monroe. Marilyn Oh. you can do it Jennifer Aniston next akan kai diang Arini na chan thei chin chin na chang oh Arini Rebecca Twilight ta chang tu pa Amitabh Bachchan Samuel Jackson Putin Beyonce Tom Holland Wolverine Hugh Jackman Jason Momoa chuan tu na Effie Effie ring mo yeah le
Salman Khan. Is it not? Akshay Kumar. Anime. Amir Khan. Akasya lao Superman ni titsu kasya. Oh. Tu na an patumin an chang do na a chang dik nem ber ha champion ani to mai a chak ber an to mai le tu ge le Emma Watson. Regina George. Rachel McAdams. Rachel Emma Stone. Akshay Kumar. Amir Khan. Oh. American I could take it. This is Calvin Harris tira karera. Henry Henry Cavill. ti khan choose the celebrity the games su kan zauta tun chuma chuanin guess the song the games kan khel do na chuan amal te in ka zo don ani ama saberin ama sabera arini kan zo ma saberang making ro le arin Waka waka. pani zo zelang Rizro Grace. next ka lang if it's hantoring kan daang Left. Kasi daw. Blackpink han ya Let's enge kill. enge Venom. Venom. eng venom I love Venom. Huh? pink Venom. Dance monkey. Dance monkey. shatlat Don't start now. Hello. Skip. Ghost. tu na efin chang ve liang le Grave. Kasya lao grave love. Hindi duem Guitar. hindi duem Bruno Mars le Die with a smile. But blinded by the lights. Old Town Road. Purple Rain. a thiam pla le Seven Rings. chuan tu na eventually I think I wouldn't want anything. You should know this. Wait, nothing is coming in my brain. skip ang Oh. Bye, bye, bye. I'm only one color away, what? No? I can't recall. skip Starship. Clue. no the singer name starts with in post singer name starts Post Malone? Post Malone songs Circle. circles No, Mike Oh. skip Skip. Watermelon sugar. Pointing with a powder. hint Dua Lipa you want skip Wait, Dua Lipa. Nothing is coming in my brain. This is Bruno Mars. Apate. It looks like Camila. no skip Yeah, skip. No, I can't. ato Brazil Money. singer is Korean
Definitely not. Evangelina chan thei lo ho zong kha arini le efinan chang thei an chang do ni Evangelina cha a chan lo zong zong han lo soi char chan ni do zan chang do ni pan in le microphone ka bon dun lo le in pan ya le Birds of a feather. I don't know this one. Call me now. One call away. That's what I say. Was not true. Pick up the phone. a thil gin she dem this my number Call me maybe. Superman. Hello. Kiss me. Dua Lipa song ka Dua Lipa song That it's with kiss only, like only one kiss. You can possibility yeah. one kiss One kiss is all. Dancing Queen. Driver's license. Money. Lisa Money thiam khop mai choose the song game chu ti kha to pa next a hianin no bol an vom lu do ni tuna hianin no rem games kan khel do na chuan efi hupurem Hupur ve thau ka thiam bak lo. ale chuan tunge ti ma saberang le ari ni tangin me no efi changin kan ti ma saberang efi kon fi mel bera chuan tuna ri chuan efi achananga 30 seconds chungin arem chhove kanga chuan anga yangina da liang ale efi ringem ale kan chan pui mop mopang kalau count ang 1 2 3 da nairo Yeah, you're almost done. Fun? ale this one tuna arini arin jan vere donni indringem examem ale 1 2 3 Yes, girl. arini la ti chazo klat enge an department lam hi ani nan lo zir tir chade wek emani ale tuna chuan Evangeline ti ve don ani Evangel, are you ready? Okay. 1 2 3 start Go, Lipa. Evangeline 17 seconds ang mga di so an arin rinin 19 seconds ang mga Evin tobera ole so an kan next games tour chu ping pong ball hi nawanin vom lo siak do na ni na so kan huang hian ta hian no panga kan da chuan ball panga ombo ni chuan chu minute khat chungin helai mun elai no wa hianin ball hi vom lon tum do na chuan hun alo om chuan an char lenga vom lon tum zel do na ni chuan tunge di ma saber ve thung le to na eventually Evangeline di ma saber do ni chuan 30 seconds ka lo count nga. Are you ready? Okay. 1 2 3 I don't think so we'll get through this. If I try to back up. No! It's not going there.
bol char le do na Oh, okay, time's up. Anh giang ye lut man kan enang. Pathum. No, four balls. Tuna chuan ama sa han tunge arini ti ve do na time kan lo count lenga minute khat chungin ball eng zange ati lut he kan en do ni in ready marin 1 2 3 Kan lo char pui mai don che mani tu na hian pahni atilut to pathum na pakhat a lut lo tlat ole he chu kan pom mayang he chu kan pom sak mayang Arini khan bol panga kha second som thum chung borvel khan ati lut veka chuan tuna efi hianin chak thei de chen sala nei shakhop mai chu wang chuan efi lo pen chuak ro le in ring em anh ring de ring mai efi chu le 1 bol lala 1 2 3 pakhat che la lut chang khop mai ta noi tom mai pani na pathum na lâu bùi gió rằng và char lệ rồi lẽ char lệ mec to ke anh giang nghe tì lụ anh nắng anh giang nghe tì lụ lẽ bol pathum ati lut ani tun ge ma chuan arini ha chakani good bang ole khati zong kha hun kanon man thei te chu ni Miss Varsity 2024 top 3 10 hun miron man pui theya kan lom tak seta clear tu mi pui zong zong ten hmuhnawm min lo ti ve nge kan be se ya ti chuan clear tu zong zong te in zawai in hun man nuam vek ule